Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Office Khasi Hills Asan Masa District Council keblaya lam duba penyat sings im kumu Chief Executive Member kilayo pediang hadu lehu praklur arpu arlak nyopun 2000 praspa kena punyo tingka kapisa negi baik hajna bapher naga sorkar jilla tar hadu ubenai nai wing usnam arajar pausau. Yakni lapentip duba penyat sings im haga kenta keli jengkeli ya kabelawan ra du noilam keliang persya uba titas khan ubedairu MDC ke soara haga singis dang jaga dorbar telang ke KHEDC. Haba bendrap igi jengkeli uba titas khan yula kintu ya ke Executive Committee bat khamtam UCM baki deben shimkia haga biade baki khajna baniyo naga sorkar bat ke sorkaru ke deben syai haba aya ka bha. The total revenue collected from different heads of revenue during the current financial year. Kemudian jumlah financial year apusal. Ke jumlah kalau like track road, arku arlak, new putri hajar, transfer kendai kubio sah. Seseman bersyukurnya siapa mulai cuba ngasihkan dia yang berikut berbeda bagi heads kita pakai nama misutu. Mr. Chairman sir, bersyukurkan di LO block orang activity supplementary question. Kumka council sir ni dan antar kom yo dia ki revenue. Shibenta kadi habis shares nak kalian ke government buat ke district council kalau ketuk ia ke shares on water vehicle kalau urusan nak sepa kalau syarikat council buat urusan syarikat state nata major minerals kalau urusan nak sepa syarikat council buat dia urusan syarikat state tiba ketuk untuk doyok dua-dua nata berasa ke minor minerals tiba ini buat di stone quarry dan boulder stone dua-dua habis ini bahkan jika collection ke revenue nak kini kita lain bentar jom ke shares on revenue shares on royalty habis ke state maka district council dan komentar urusnya aja apusal dan motor vehicles limpat yo kandung sanction Henry dah kita kisni nilai yo ke intimation pak bagian I sanction jadi habis kani nanti habis pada major minerals harga harusnya aja apusal harga kendai tadi benai material jeliu aja apusal niyo obat atau proses ini but ini banyak satu bahasa terus satu nyola prapu aja kendai sepat nyo dan raya kini labat pada state government nak minta ke election kemenuan nak major minerals nak minor hadu minta sa lupa dan kena ke jingyo ya ke revenue henry nak kena state government kala hak city bagian election habis ini kini dia ya ke amount ni nampak yo ke kena henry kabapun pak nak minor minerals nilai yo ya ke receipt jo ke revenue house nam beladak hak artrik benai basau arja lain ni yo ke basau pun lain kendai lah trap kendai ja terus news pak ni pula nanta hak aku kendai terik benai pula arja
Shippo Kurut. Nanta haka apoi terik ubenai bakandai anhaja apulai niyo South Kurut nyolak prapu prahaja. Haka Hinriu terik ubenai bakatwe anhaja apulai niyo biangsa Shippo Kurut nyolak lah prahaja South Pak South Pak. Nanta sahaka katsan terik ubenai baar arhaja apulai nilayo sakumba Shippo Kurut nyoku arlak nirupu arhaja aspa arpunyo. Kini ki revenue bagi yo haus nan berada, but pemerintah Usnan jom di financial year aja usah dan yo betek tangga aku kurut. But kini ke saukro sangku nyolak prapu arja kena spot nyo dan credit should jadi nama kelabat state dan data election expenses over one. Mr. Chairman sir, kini di naka revenue kebagi yo collect haka pede baka shares. On motor vehicle, major minerals but minor minerals. Tidak tu kini ki revenue kiba punta council niyo berkalek, kiba kini own revenue generation jom council, kiba ketuk ia ka professional tax kumon nilayo slow dari DM bela berpau tempat bah nadu April shitarik hadu November niyo berkalek kumba Shippo Kurut tam. Shippo Kurut Riu Kutalak San Kudai Hajar Laispa San Kutuka Riu Kusaunaya Nanta Habidi Katrit Kamdei Ka Department of Collect Revenue Henry Limba ki fees Dene ki license fees Kiba issue Syeki applicant Kemudian kapoi light road Kat Ablak San Kunyo Hajar Ruspa Rusan Hadu Oktober, hadu April, hadu Oktober. Nanta habidi kalan tetap di bawah register dari barrio yang kaji itu yang jinglong terai joki Rio Shinat dan Rio Paitba habidi berkendung siap kewakilan. Kini New York revenue nak kenikalan kebawa koi kumba sauko nyolak lain pengajar nyospa. Nanta revenue habidi berka forest New York Sanku Nyola Sanku Sahaja Bruspa Sausa Nanta Naka Civil Work Department Kadal Ablak Syihajar Laispa Rio Nanta Naka Administration Justice New York Nyoku Ablak South Hyundai Hajar South Tengah Nanta Building Permission Hadu November, hadu April, hadu November bertahun New York. Shikrul, naik pralak, Shippo Hajar Sanspa. Nanta market New York Shippo lak, South naik Hajar Laispa New York. Nanta naik dolls, New York Kapailak, South Hajar. But like stationery printing New York, Pra Hajar Naspa Dukusan. Debarok saat nak ingin kut ikon revenue generation economy bangla penmi khajana na kalian ka council di dalade but dak kentuk lang laneda plus lang but kenika revenue ka New York na ka shares on major minerals aku urut kemudian kalong ka total lain prakro aku arlap nyo pudro hajar raspa kendai nyo lain pudro naya publish pun Mr. Chairman. Mr. Chairman, bisipun ya siap melai break up di Jingyo juga revenue untuk council. Jadi dia nasi kuat kedua ini benar di share dengan government kumbala empat sih. Kalau kumbala mentah yang kesenam ada absan kapawi bagi dangyo dan kumbala kukur. Like no, Amerika South Pole ke Melabat, ekonomi ke election. Kemudian langsung tu yang minor mineral sempat boleh jom absan. Nanta juga motor vehicle tax kumyo. Dan superpat nak kalian ketemu ya CM pan simpia. Abis ini di share dengan sah. Jom kesenam ada absan apa
mo suai jong ka financial dia aku lo bagi di share in point of concept pasal itu kepada dan dengan keren dengan share di julong concern na kapor sa kapor banyak keren state government bahkan ay ka actual receive government bulsin yung juyo ay ka actual yung jusip Takno kadika share ka masisya ng council. Tenteng lah suai longsor ini. Dan kadang so ba kalau ada kapor bahkan long clear ka share ka bangide banyo nang ba insya naman YouTube baka state government na collect takno na total 100% yung major ni minor ni motor vehicle. Tenteng lah suai di dalam longsor. Dan kadang so ba ada kapor ba ihap na yang keren pada state government bahkan syah ada jing ai memang isutu bah ada like ultra kerul sistem dan ni sopo sistem collection the revenue di nama bang isutu bah ke tulok ke mengisi di menteri bagi kondisi gaya mereka kelada ka short mereka dengar mo video bukan tak pada kita mau kita hukum rekam dan ia rekam dan konsep di kerja Mr. Sherman lepas siap su itu yang sisi beli buat trade mana macam lap ya semua kan beli bukan dia trade kan kita berikut Mr. Mensasi sendiri kalau olah kembali di Sukia apabila buat collection di revenue jangka council disuruh buat ke council kalau pun ni kubaglo adu bentar lalap dan pertilun buat penyakit di kebun kikam jangka council bansil dan di julok jangka employees baru di members nak lagi balak syokhan di retired employees ke pension ke day di limbah ini collection limbah ini revenue de habis buat ke jimli lakukan jiksha di Katrit kan mereka revenue generating department Katrit ketika enforcement department kabar berkelain susu ia kejimte rakam nak kamta kejimrum dan kibri berapa banyak haji like load like mon change sport dikasih bijumi te habis pakata di buat nanti yang trading by non-tribal regulation act kakilai spak sampusa dan kabar berking But penyetrelang nadu kibor hima kibor shlom banle kata but dan kiba apply kiba biang ikut Islam but kiba kamdem kiyo kata but kiba pun nadu ki industry dan ki factory dan ki karkhana kiba kamhe la revise ke ni but they halal kata wa amount jom ke fees license fees kabala collect nadu upnai April nadu Oktober kapai like Arlak san punya hajar grospa di pusat. Dekani kadang ke department budget rate, kadang ke department enforce dan benang kampung keran yang kajimte lakam yang kajim one kai like lan jadi breve. Bana ba syakani kadang ke juni relation. Aku sebab syarikat department. Saya nak buat macam memang kebun, kita punya payah. Ini ada TCB di truk di depan di depan. Kita head mana price. Apa berkeli kalau ada council yang itu dia punya file ada yang revenue kebayaan itu. Mr. Chairman sir, hadu kita kampat dan kenu ke provision ke bangila akan shim APD ini ki kam ki bayade maka pai bakha di bung nama satu petani dan ka principal act ka Repo Sao ka kendai pak satu Sao but ka amendment act arja akulai te la aibor ini untuk ka council versional rules nama kini ka act ka kedau syai bakumno ka council kan yada iki doa ne dokha doknan apa kiba kibadan ni apa dikasih gitu ni habis kata nilawal ra Mr. Chairman sir the rules tentang sini hakanika session but kemens kam nak kalian juni baru yang pas nak house ni kani
but kami kena aibo shushu yaki local authority dan ki traditional heads nadu ki hima ki shnong ki rat bakit penstom yaki no ki beliau kiba aidawai hakiwa berkeniap ki dokha dan ne berkesnio yaka environment dan ne yaka mai bare jumi dak ba ki jabo yakawa ki te kata di sebentar bak kaba aru hakani karus kan sarung lang sa kabede bak kajing te rakam ya kajing long light lan kenika wai bentar kaba pun nanti pai ba se ki nong song keleng sodom kila ai ka jingpo shangi ba ngin hap hi ban le e habede kani te nisu dei ban wanra ka rules bak nisu kya habede kani ka bentar te ni tawanra atas ni dah rules habede kani lesyibul Tersebut dari ada besar. Boleh nak kerana kini mo kalau nama ba ini ibarat setiap jadi consumption of fish kabuan pelan. Bab kabuan ni kedai keba nyuara dua setiap. De sebentar ba ini misian. Lalu nyuara itu diberi dari doa kita kan bab production ini kan diklan dan nak dalam balada dinakan mental yang saya ada awak di saat awak bantu kan juga ziarah itu beliau tiba di doha berkesdo ini kan di doha nambah ketika jumlah akan bahkan sempurna di mereka kedua doha setiap menjadi berkonsen tentang maka mengetahui nipet ke Assam lalu kita kedua doha Assam dengan fisheries Manggas ni 10% kadang kaba ni ba mari si dia kamu 40% besar nakari nanti Assam kaba 80% dia nak berapa ladang ni nak capture ke market kumna tang si power 100% ngatrai revenue ni kan but kan pelak itu dibeli dibaca ha nagi pun nanti nak bersih ha dan mandra itu dihitung jadi Lesyibul Mr. Chairman, Kapten di Melbourne for lawan operat untuk one cup ke jika haji begini tak menukar sebab sampai ke bawah tam ulang dan isi lesyibul. Mr. Chairman, aku akan sebenarnya berjaya terus di lawan rakyat leader of opposition ini. Aku berdiri bagi jangan klan yang ini untuk konflik ini. Ini mana tu balani kena kalangan apa konflik ini. Revenue kami nak kena kapan one minister polisi konflik di Paipa ini tidak ada yang subscribe apa konflik. Bagi masuk ban om atau ke konflik kejungi kumpa kalau mentahi izin register itu kejungi kalau betul kami apa main office kejungi pulau. Jadi izin pesan kalian juga konsul buat kami. Antam abadi berkini di branch office di badan aman lagi district kejungi di top division di bagi dan kenang bah tadi kan ban kolek kali ban pensuk ya di Paipa masuk kejungi ban register itu kejungi ha di Jakarta bagi dan. Itu nagalian konsul kadon em ke ba nagalian kejungi ke laposan akaban le edene ban besok ki Paipa masuk kejungi ban register yang kendo kejungi. Mangitip banwan ki Paipa masuk na dino ke berjengai kesim jenge untuk kata-kata ban masuk. Kini Paipa ini insung bersibul kalau konsul karena membuat hati branch office kejungi nagam ban register yang kendo. Asal tadi ke ba kuat ban do disai ba itu support nagam baca isi ba konsul kapoi. Lesyibul Mr. Chairman saya sifat tentang di member dapat di Balaji Rani Pelawan Rak di kamar pada Lesyibul kepada kam HBD kudu banlapan kentiu yang revenue dapat tunjuk buat ai ketishan ini bakat office kejungi HBD buat registration dan ia ban bu jingko ki partisla buat yaki Jakarta joki nasional. Mr. Chairman sir, kadang kejung Shisha bapa council kejungi ke headquarter kadang hangi Shillong, but nidan ki branch office haki district lokal
Aku balong mentang di dalam branch office support nongko ban page ke jumlah kam jom di Paipa ko Riboy dan pensuk di Paipa jom ke Tem Riboy district. Nata ni dalam aku mau aku berdei pak ke jing dan kam jom di Paipa ko Southwest Hills district. Di dalam branch office support nongstoi berdei page ya ke West Hills. But nila persiang satu warna ban yo jaka na kamuta ke bantai ke office ke batmai ko Mairan ke headquarter lagi ke nomba jom ke Eastern West Hills ban mentang dan pan jing kersian habis ban di MDC na ko Mairan ban yo jaka ya ke bak council dan tei ya ke office rekam so ya ke Syakri nak kerja ke council HPD pun pak di department di badan ini kajing ban penyajan yo pak ke council nak kerja jumi harus berta kepala function 100% ni ke DPK judiciary kala rekam ha ban pun di magistrate nak kerja di judge di Nobisha badan buram joko council ila besar la rekam but tidak aman ki cakap dan nanti kita di department kita lasdang hakim di branch office untuk professional tax but kita ni sungguh ba jing terekam hakim branch office la rekam dengan client dan ini hak ban pepat ba ladangi client di rekam ya ka manpower dan negajing dan joki beliau jumi ki employees bagi staff dan kita persiang ban yo eka jingkai jindia aro jogo jingdon niki officers staff employees hangi bakuno ngin bu kam yaki halaki joki beta kanam bakanam de kanam long waste kai kanam long sate kai kaba lesidon department ki bamla menteri kam maha professional niki lakun staff ni lakun adjust beta de amini bakalan registration di sudon kam maha ban klien de soban ai dari member bala ajimut but nakalian juni ni persyakat bala ba nang client dan ba dan di officers bagi staff dalam di job department aman di branch office nang bagi baik itu di district di sub haka let kawan kamtam hajin bergam akibapun ki rukom abi di pada district council tang neki dia Mr. Chairman sir bersyukur bagi wa'u ban berpau bersong ban nakalian ke executive committee bahkan council away ka comment lada ki nomi khmat na ki ki district sikim ai ke jinga trelang ke bacan bat ke isi khnang ba nginang la ko ban bha shu ya ka kam ke jumi bat ban na client council lagi di branch office ala ki jom district bersyukur